Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat bagi sengi kilanang jan syaki election, banjir thamai ya kinong mikman, syaki Arli Autonomous District Council bakentop ya ke Khasi Hills Autonomous District Council, bat ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Kajingelap election ru kalarhem hakelengi konstituensi kumju akni kanong ba Shillong. Hak arplai terik mentau penai rempang arjar kat khandai la sakhi ya kawai nagi jingat pai ba ki kertong bat ubah ka Batisi TV kalayo ban sakhi kadai ke jong kertong ke seng kongres ubani khun na maulai konstituensi ba marbut dakhar. Hakini kesengi uni kertong ke seng kongres ula penlong ya ke jingat pai ba hakeleng ke thai maulai. Da ke pasedang ningkong na mauyong bat ya lingba ka maulai petrol pump Stanbos Mautawar Suncare maupan bat penkut pat ha maulai yorangham hak ni ki pai ba la sanran lang ya ba marbut dakhar da ki pai ba ki bla buat de ki spat li kali ringkat ki kali arsyakah
menyajikan yang dikenal itu dan dikonsumen. Orangnya yang ikan mesti babon kerhai, jingbe yang nongwe kayo tong HFCI. Angkat tongkret, hari
Awareness, panyalang siya jiprat, jadi lagi sudah dikonsama. Om lanyo ya jika mati babon kerhai, jingpe ya nong we bayong nong HFCI.